Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri uwo twumva mu masaha ya mu gitondo, biraza biterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Tugarutse mu makuru adasanzwe arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozaho ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi ndetse mbabwira yuko igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ari kimwe mu bihugu bishobora kuza kwikanga bihuye n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Iragira ngo rero ibi bintu muze gutuza neza cyangwa se muze kwicara mutere agatebe tubyinjiranemo, babwire buryo ki noneho ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura ingabo nyinshi mu mujyi wa Uvira. Ndetse n'ubu tuvugana amakuru ndimo ndakira nuko no bagikomeje kudeployinga cya kigo cya gisirikare cya Mbandaka nababwiraga kirimo ibihumbi bigera kuri bitandatu bamaze nabo rwose kuba bahuhereza hariya mu mujyi wa Uvira. Ubwo rero birumvikana ni urugamba, ariko ibi si byo tuje gutera hagati kuko murabizi ko twibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi. Iyo turi bwinjire muri RDC turabivuga, mu mbabarire tubanze dusuza abantu badukurikira bari hirya no hino mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo muri rusange. Turabasuhuza rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga mu makurine agiye atandukanye by'umwihariko tubasanga hano rwose mu gisagara cya Bujumbura, tubasanga hitwa Gitega. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima by'umwihariko muri rusange. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi cyane, ariko kandi bari mu gihugu cya Tanzania, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, bari Zimbabwe, Zambia. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Yes, ni benshi cyane badukurikira, ni benshi cyane badukurikira kuko no ku mugabane w'Uburayi hari imibare myinshi. Tubasanga mu ntara ya gatandatu diaspora ni Canada, tubasanga mu Bubiligi, mu Bufaransa, hose baradukurikira. Tubaye ikaze muri ano masaha yo ku gicamunsi. Ndagira ngo rero mbabwire nti mutere agatebe, iki kiganiro tugikoze rwose mu masaha y'akazuba kameze ukuntu. Murabona yuko rwose icyitwa izuba ryo rimeze nabi, ariko ntabwo riri butubuze rwose kuvuga aya makuru cyangwa se gutambutsa aya makuru muri rusange. Munyemerere rero babwire yuko tugiye gusimbukira mu mujyi wa Bujumbura tukareba uko situation ihagaze, nyuma yuko rwose birimo biragenda bivugwa yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gishobora kuza kwisanga mu kaga gakomeye cyane kubera CNDD FDD irimo abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi ikomeje kugenda ikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibintu byayo ibishyire ku murongo. Ngira ngo tugiye kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira muri ibi bice byano za Gitega turebere hamwe icyitwa ubuyobozi bwa CNDD FDD. Ejo bundi ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga iby'uwitwa Ernesto, mbabwira yuko uyu ari umwe mu bantu bashobora kuza guhagama uwitwa General Neva. Hari byinshi yatangaje rero muri ano masaha mu gitondo, ariko tubimenya mu masaha yigiye imbere twamaze kubaha amakuru, ariko turavuga tuti nyamuneka turaza kugaruka mu masaha yo ku gicamunsi ibi bintu tubibabwira. Ubwo rero rwose turaje tubibagezeho. Turaza kugaruka mu mujyi wa Bujumbura by'umwihariko hadeployinzwe abasirikare, hoherezwa abasirikare. Ngira ngo mu kanya gato nibwo naganiraga na drone imbwira ati bwana Moses, nabonye abasirikare benshi rwose aboherezwa barimo barakora amapatrouille mu masaha y'ijoro. Ubwoba ni bwose ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nanababwira yuko ibyo uwitwa General Neva arimo aratangaza ari bimwe mu bintu twamaze kumenya yuko bishobora kuza kumukoraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nabyo turaza kuba tubikomozaho, kugira ngo arimo aratangaza byinshi bigiye bitandukanye, navuga yuko atari byiza habe na gato. Turaza kugaruka ku banyapolitiki bagiye batandukanye, byaba aba ba Reverien Ndikuriyo, byaba abitwa ba Agathon Rwasa, ibyo barimo baratangaza. Benshi bata amatora y'abadepite yaribwe hariya mu gihugu cy'u Burundi, ngira ngo turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga 5 kuri 5, turinjira mu ntambara zigiye zitandukanye hano muri RDC, tubabwira uko situation ihagaze muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo rero icyo usabwa nta kindi, nimba utari wakora subscribe biraza kugusaba gukora subscribe kugira ngo tugendane neza 5 kuri 5. Twirukanse cyane rero, reka duhite duhera muri aba badede, nahoze rwose mbona umuriro wabo ukomeje kugenda n'ubundi ucanwa. Ngira ngo tumaze iminsi dukurikira amatora y'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'amatora bivugwa yuko yaje kwibwa. Aya matora rero nyuma yuko abaye arimo aragenda agarukwaho n'abanyapolitiki bagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi.
nahoze mbona abitwa ba Agathon Rwasa hari ibyo barimo baratangaza, nahoze mbona abitwa ba General Prime Niyongabo hari ibyo barimo baratangaza, nahoze mbona abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi byaba uyu Gervas Ndirakobuca bakunze gutaziranda kugarika mu minsi yashize wanateye umugongo igihugu cy'u Burundi, nahoze mbona hari ibyo arimo aratangaza. Ibi byose rero turimo turagerageza kubishyira ku munzani tukabona ni bimwe mu bintu bishobora kuza kuba rwose byagira nabi igihugu cy'u Burundi, kuko abenshi baragaruka kuri aya matora bakavuga ko aya matora yagaragayemo uburiganya, bakavuga yuko aya matora yibwe kandi akibwa ku buryo navuga yuko bugaragara muri rusange. Ubwo rero nk'ubu mu kanya gato gashize nibwo nari ndimo nsoma X witwa Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Uyu mugabo yari arimo avuga byinshi, ariko mu byo yavugaga akanagaruka ku kuntu igihugu cy'u Burundi ari igihugu kiri ahantu habi, ari igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane, ari igihugu navuga yuko kirimo kiragenda gihura n'ibintu byinshi cyane turi bugende dukomozaho tuva imuzi n'imuzingo. Ngira ngo abaturage batuye muri Korine Mujejuru ku mugoroba w'ejo nibwo navuganaga n'umuturage umwe arimo ambwira ati uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ndetse cyangwa se iminsi yigira imbere, ari nako amatora yegereza mu gihugu cy'u Burundi, batora abadepite twitegura gutora umukuru w'igihugu, niko ibintu bikomeje kugenda bizamba kuri rusange. Ubwo rero ibyo byose iyo bishyize mu gatebo ugapfundikira ugashyira ku ijanisha, n'ubundi usanga politike y'igihugu cy'u Burundi ari politike ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane, ariko ibi ngibi bikaba bishobora kuza gushingira ku bintu tumaze iminsi tubona abitwa ba General Prime Niyongabo bashaka gukimbizwa, tukabona aba bagabo bandakugarika bakimbizwa, uyu bakunze kwita Gervas Ndirakobuca ariko bataziranda kugarika, ngira ngo murabizi ni umwe mu bantu bari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose birasa nkaho bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga gakomeye cyane, kuko abanyapolitike barimo baratera umugongo igihugu cy'u Burundi nibo bari kugaruka inyuma bagashaka kongera kuba bakora ibitendo muri rusange. Reka yenda iyi ngingo tuyiveho duhite twikomereza, nababwiye ati ni amakuru menshi turi bugende dukomozaho, reka iyi ngingo tuyiveho duhite dukomereza tugaruke gato ku kijyanye n'abadepite hano mu gihugu cy'u Burundi, tugaruke gato ku kijyanye n'izindi nzego z'umutekano zigiye zitandukanye ubona ko zikomeje kugenda zikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zitajyanwa mu bice birimo biraberamo saga cyangwa se birimo biraberamo intambara. Urokotse ibiri kubera hano ku mupaka y'u Burundi ndetse na Kongo muri iki gice cya Uvira ari kuza yiruhutsa. Ibi byose rero iyo ubishyize mu gatebo n'ubundi ubona ari bimwe mu bintu n'ubundi bishobora kuza kugumya koreka igihugu cy'u Burundi mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Reka yena tuve kuri ibi tugaruke gato hano muri Kibira. Ni Kibira imaze igihe itorezwamo katanyamaza ba FDLR, ni Kibira imaze igihe itorezwamo icyitwa Wazalendo zituruka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi ugasanga bavanze n'imbonakure. Ubu tuvugana rero inkuba imaze iminsi idakubita, ubundi twajyaga tukumva tukajya kumva ngo inkuba irakubise, inkuba yapfa yakubita gira abagera kuri 30, inkuba yakubita tukajya kumva 100 barapfuye, inkuba yakubita tukajya kumva 200 barapfuye. Ariko ibyo n'ubundi twaje gupereza dusanga izi si inkuba ziba zikubita, ahubwo dusanga n'ubundi za katanyamaza aba FDLR zagiye hariya mu gihugu cy'u Burundi zikaba zimazeho imyaka itari mike. Ubundi uwitwa General Neva acyohereza abasirikare hano za Bwiza, mu misozi hano za Bwiza ndetse n'aha za Muremure muri ibi bice byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nibwo n'ubundi n'izi FDLR noneho mu buryo bweruye zatangiye gukorana n'icyitwa igihugu cy'u Burundi, noneho zitangira gukorana n'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo rero izo kuba zinakubita amakuru dufite nuko ibyo byose n'ubundi biba byakozwe n'izi Red Tabara. Ngira ngo maze igihe ndababwira nti nyamara igihugu cy'u Burundi ni igihugu kidafite umutekano, ni igihugu isaha ku isaha gishobora guhura n'ibyago bikomeye cyane, ni igihugu gihora gifite ubwoba bwinshi cyane yuko gishobora kwatakwa. Ngira ngo muribuka mu minsi yashize uwitwa General Neva ni perezida w'igihugu cy'u Burundi yaratangaje aravuga ati Kigali si kuruciye mu Kirundo. Ngira ngo ibyo yashatse kuvuga murabizi, ariko nkeka yuko nyuma y'aya magambo yabonye icyitwa isomo.
yabonye icyitwa isomo rikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ikijyanye n'intambara cyo kirimo kiratutumba, ariko by'umwihariko ni ku gice cy'igihugu cy'u Burundi, ni kuri kote y'igihugu cy'u Burundi. Mu kanya gato gashize nibwo naganiraga n'umusesenguzi ubikurikiranira hafi ukurikira ibibera mu gihugu cy'u Burundi, ambwira ati uko byagenda kose igihugu cy'u Burundi gifite imyaka ibiri, ariko muri iyo myaka ibiri ambwira ati by'umwihariko wabara 1 n'amezi 6 hatari haba musaga. Arambwira ati iki gihugu kirabura imyaka 2 kugira ngo kigire amatora y'umukuru w'igihugu. Ni igihugu kugeza amagingo aya muri ino myaka 2 kibura mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 2 cyangwa mu mezi 3 tubona hashobora kuba habamo saga zigera kuri 2. Ibyo bintu byose rero yabishyira mu ijanisha akahita yemeza ko by'umwihariko byibura igihugu cy'u Burundi kigomba kugera mu mwaka w'2026 andi mezi 6 azakurikira niyo mezi y'agahenge, andi azaba arimo saga. Yambwiye buryo ki igihugu cy'u Burundi ari igihugu ngo kiri mu manegeka. Ibi bintu koko mbirebye mbishyize ku munzani mbona nibyo. Impamvu ni iyihe? Dore intare za Sarambwe zirimo ubu tuvugana ziragira amajanja umujyi wa Uvira. Uhagaze mu mujyi wa Uvira urashe Bujumbura, nako kanya tuzi ko abarwanya ubutegetsi bw'i Burundi bose bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bya mbere byafashije leta ya Kongo kurwanya intare za Sarambwe. Amakuru rero akemeza ko mu gihe n'ubundi nazo zaba zirimo zakontorora uyu mujyi wa Uvira ku birometero bike winjira mu gihugu cy'u Burundi, ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Kongo, ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, ariko bitanyuze mu za Sarambwe ahubwo bigaca muri Red Tabara. Ngira ngo mwarabyumvisha abitwa ba Wiringoma bajya bavuga yuko uko byagenda kose umuntu iyo akomanze umukingurira, ariko nawe wakomanga akagukingurira, n'ubundi ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo hugwa. Ni bya bindi bajya bavuga mu Kinyarwanda ati hugwa. Ni ukuvuga ngo rero ibi byose urakubita ku ijanisha ugasanga n'ubundi uko byagenda kose ibintu bishobora kuza gukomeza guhindura isura mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara, reka yenda tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano muke mu bice by'imijyi, njye kuko nibyo nkunze kwibandaho. Kiriya gihugu ni igihugu ushobora ureba ukibaza se ubundi iki gihugu gifite umutekano, kandi koko wabireba ukabona nta mutekano gifite. Ni igihugu udashobora kumva haciyeho ukwezi polisi zitayizasubiranamo. Tujya kumva tukajya kumva mu mujyi wa Bujumbura ati polisi zasubiranyemo, tukajya kumva ati Gitega habaye saga, tukajya kumva inama zabaye ariko ntizarangira. Ibyo byose rero ugasanga nyine bikunze kuba mu gihugu kidafite organize, kidafite indangagaciro, kidafite ubuyobozi bwiza, kuko n'ubundi benshi bari mu buhungiro bavuga yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu navuga yuko cyapromotse, niko nabivuga, kuko bavuga yuko ari igihugu kidaha agaciro umuntu, kuko iyo aba kimuha agaciro deje ubu tuvugana umutekano wakabaye ari wose, tutumva ati mu bice n'ibi, tutumva ngo inzara, ngira ngo mumaze iminsi mwumva n'iby'ibitoro noneho byiyongereyeho, kavuga bati witwa General Neva we n'umugore we ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, essence barafata bakabika bakashyira mu mamodoka zabo naho bashaka. Igihugu cy'u Burundi cyabuze ama essence, murabizi igihe kirekire igitoro cyavugije ku buryo imodoka wasangaga nk'ubu zitonze kuva nka Nyabugogo kurenga Shyorongi zose zitegereje station imwe kugira ngo ize kuziha essence cyangwa se igitoro. Ni ukuvuga ngo rero ibyo byose nyine iyo ushyize mu ijanisha ni bimwe mu bintu n'ubundi usanga bituma abaturage batumva neza uwitwa General Neva, batamwumva neza rwose, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ikindi rero gikomeje kugenda kigaragara ni uko kugeza amagingo aya mu bice by'ahitwa za Kirundo naho rwose bakomeje kugenda CNDD-FDD
ihadiporoyinga abasirikare cyangwa se igisirikare cy'u Burundi cyadiporoyinga abasirikare ku itegeko rikomeje guturuka ibukuru kwa General Prime Niyongabo. Ibi byose ni mu buryo bwo kugira ngo barebere hamwe ikijyanye umutekano bawushyire ku murongo, by'umwihariko bamakinge sure neza yuko umuturage afite umutekano. Nanone hari andi makuru yakomeje kugenda ngeraho agaragaza ko abanyapolitiki bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi ari bamwe mu bashobora kuba bakora buri kimwe cyose gishoboka bakanabutera kudeta. Ibyo byose rero washyira ku munzani ugasanga ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Reka tubashimire dusoreze ahangaha, ubwo andi makuru ni mu kanya gato kari buze. Reka mbashimire, ni Moses wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi, Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda, abatabizi. Hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli. Hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafurika, imiryango y'Abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, abenshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitware turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana. Kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita nouvelle ordre mondiale. Mbega n'indazoyobora le nouvelle ordre mondiale, tugereranije turabye la prophecy ni Uburayi, ariko urabye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe.
ariko dukurikiranije ibijanye na profesi Uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twokwita Nouvelle Ordre Mondiale, kandi izi ntambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twokwita Nouvelle Ordre Mondiale, kuko iyahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, aribyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika bya ibihugu by'Abarabu aribo le Jafetite, le Chemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko Ordre Mondiale bari barashizeho aba bandi uru rubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo Nouvelle Ordre Mondiale. Iyo Ordre Mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe icyo twovuga ngo hagomba kubaho icyo twokwita Nouvelle Ordre Mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishyiramo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu ibiya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu, abakomoka kuri Jafet, abakomoka kuri Jafet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo Nouvelle Ordre Mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashira abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho icyo twakwita Nouvelle Ordre Mondiale, kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize ico twokwita Ordre Mondiale. Ubu rero kubera iyo Ordre Mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo c'uko hajaho ico twokwita Nouvelle Ordre Mondiale. Iyo Nouvelle Ordre Mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrets et spirituels sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemason, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita Nouvelle Ordre Mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Ico gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo
bihugu bya Kongo ihuza leta ya Kongo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Kongo. Nico gituma rero bwaba Burayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu, bashiramwo akaboko kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Kongo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro amafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano amafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, hakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Senegal bita retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira, tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme, vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo by'irondakoko, ingengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira nkababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu by'amoko muri politike, ukoresha ibintu by'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de societe ashobora guhereza abaturage, maze bagashobora gutera imbere. Kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere, kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga, kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga, igice kinini y'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo. Kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini, kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima. Nabyo babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes
etinicrate bari dotuboro buriya bari mu moko yose ntihagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu ibyo twakwita residéologie génocidaire residéologie z'amacakubiri rasiste ziri mu bantu bose dotuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo jenoside y'72 itashoboye kwemezwa ariko hakozwe jenoside kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo, ariko 72 nyene buriya n'abo bita abatutsi nabo bakorewe jenoside kuko imigwi yari iturutse muri Tanzania iyo twakwita mayi murere yari iturutse muri Kongo baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira, kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo byuko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha ivy'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare, ari byo byatumye inkubi ya jenoside yakorewe abatutsi 1993. Nico gituma buriya ndababwira iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi, abo bari dotuboro bari ku mpande zose. Nico gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu bandanije izo politike. Nico gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le président africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'ivy'amoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nico gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoloni, ari byo bita neocolonialisme. Afite neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koloni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu vya panafricanisme, ibintu vya bottom up. Burya ibintu vya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje
baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya ariko ifavoriza abo bazungu abanyamerika abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura, nico gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igiha bashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muraho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kurabera Uvira Gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'urubyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nicyo gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zironda koko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition Burundi, reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe ibaho ku isi. Nico gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bayi bayi, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyine mwariciyemo amacakubiri, mwariciyemo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu muri opposition Burundi, mutekereze. Mu gihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ntimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha, nimba butabagoye naho utabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR,
FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona ko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere. Ngaho inkurikizi ziri ku muryango, ico ubivye nico usarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye